kuratsa, waray lain kundi anaton mayawon pagtahod o pagpaid sa kanyang kasitawo, mayawon kapasidad sin pag-ugop sa kinatalumpigos, labaw sa ngatanan, mayawon pagtuo sa Diyos. Ladies and gentlemen, the Mayor Felipe Atencio Susing, papadisan sa naton 2023 most popular matron, Mrs. Iluminada Salazar. is Pambuhan Town Fiesta 2022, Pambuhan Northern Summer, Waray TV, subscribe.
Kaupay, mo pala gihapon sumayaw na aton mayor ng sugad man ang aton former SB member Iluminada Salazar. Palak